miro esappa bukut temawari pakiyat temalara na si baway wujud temeti nang kaipaki mapasalamat linuta makotoro akhirat orang para natawi namo matanda jabatan natawi namo ang kapangkat natawi masagay na pagkalinungan na sukses mana sinin na wijawijan na tapi jemaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka difung Allah taala di dalam aku rangi. Ya qaumi innama hasihil hayatu dunya. Maka diru dinui onro cinamp akatuo ngakiririno ye suatu saat nantinya mesti kita tinggalkan sesuatu yang kita sayangi. Mesti kita akan tinggalkan sesuatu yang kita cintai. Maku bati tak puji wi keluarga tak, maku bati tak puji wi ambo anak tak, maku bati tak puji wi indo anak tak, bahkan jama-jama tak tomo-tomo lebih yang kihadir matanre pangka mariawa pangka engka galu ya punai mahito-hito darat maluan nama saka tapi iya konarate pak juga nata sedia ikaru fatau ya konarate amatingan nata sedia rupa tau maka yakin dan percaya isalaiman at tumotomalak bisila surukwi yang kihadi kenro ki'millaw wal akhirata hiya darul qarar ukkuridino siwali na fungallahu subhanahu wa ta'ala maka yan na nakada guru ta Abdul Wahab Zakaria im'ah maka daya rumilo isapa akkatuwa batu liligo na lino miro esappa bukut temawari pakiyat temalara na si baway wujud temeti nang kaipaki mapasalamat linuta makotoro akhirat tak tumatamala bisa bisila surah ko yung kihadit pak yasenge pak bu amat yang denay paha dega katawat tingi jami ngali na salama yakubali yakun katupatan tuyari na makada tumo pak yakubali berarti nisad rahasia na fung Allah Ta'ala na sebab kematian tidak pernah memandang umur tumotomalakbi yang kihadit monolotogiha matuwatogiha di na kita kesehatan malisi malasa anak tumatua makunray arwani to kasiyasi to sogi rakyat biasa to maperintah ang kajabatan na mariasi pangka na di na kita jama-jamang italai amatiangan magkadayro jama-jamang na bali bola na pagano iro jaman na bali bola na padaro pabalu padang kapangempang yeko na rafime maniha ajelenge maka yakin dan percaya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka yan ay nakuha na hurutak patasopo maka dayule amatingan na iya mita kita dari dino yurume mani amatingan na iya mita kita dari dino magay asira pulona asona mundo ki ribuan na lakong indo napatan tumiman ye fungalatana aja na napatan tumiman ye fungalatana umuru motomalak bisila surah ko yang kihari nasaba iya ko akkalang ifaki maadeke pinimenceng itong yasang itatamo umuru menceng itong tatama umuru iya ko 10 asira umuru tayewe asoe tapi tame 2020 makadaki menceng umuru ko sitong magana 20 tau padahal kurang isitungan na umuru motomalak bisila surah ko yang kihari sinin na motomalak bi jamaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan katau ye madisi mawasa makanja pakulingan na makanja andrena tapi mangin ang kayang kanina karebe amatingan na watun na tama magaribi maka namate ye tu bali mulay mangin ang kanamate na deji gaga marigaga
Di na malasa itu tahu bahkan sehat jasmanina wita na titik bingkun na law daratna wita na titik bingkun na law galunna tapi majami na di kiri galunna sandre kiri fatuwe katalu manyawa na iya to na nalabat de na irapi tanay itu moto malapi sila surat ko yang kihadir. Bahkan kemarin ketika saya diundang bawakan cerita siap ko baranti ang kaya ibu-ibu 50 tahun umur na ang kasi di anak na magpunray si di kalicha anak na magpunray napa 5 tahun umur na lafong anak na baway anak na lumakbalancha ko pasabaranti uli na makbalancha lafong indo lapto bulana nalibalina na sasi na wate na tuni yato si lafong anak maculik ko tangana muli mendre kiriyasi na medya kacil lupa na lafong anak dek na sa dingin lupa la pong anak main ng kamakbana medya kacir repak kue dua langsung kuragiri la pong anak tomo lebih sila surap ko yang kihadi yero kasi indo na nabawa nilo rumah sakit pare-pare okot tengah na lalangi capu oksigen la pong anak capu darana la pong anak na labe borang magbattalangi la pong indo tomo lebih sila surap ko yang kihadi magi tandisa na sanay nalabawang anak na sila lona lebih sila surap ko yang kihadi baka kumarawi lomi putamangi we galunna nakompami galunna nalewa lori bolana letu bolana purana si Andres si bawa indo anak na sandre na sangaleno ko sedena dan ringe napajalat televisi manonton napasandre-sandre mialena naliw na sangalena katalo mangarro na labat tumotomalak bisila surap ko yang kihadit ayan ay di ipahangi makada mati mandada yero kapay kumakpiro tawe kaya yasenge mati mandada batongan na namaka di dising mata wasa magit takot tamana magarimi yang kalinga karema ni amatingan na tumotomalak bisila surap ko yang kihadit maka kasi di pak doang na fa guru tafandritay makada yakumelo ki mabela risisi ta itlai mati mandada yakumelo ki mabela ya risisi ta itlai mati mandada yang kedua yakumelo ki salama lino ta akhirat ta yakumelo ilolongang amatingang nasabari husnul khatimah yako iputami watakali tarilalan na culurik na kiburu maka ipaluangi kiburu tak padalik bakluan na matat tak makita watun na tumo kirilino baka hara watakalita hara jukuta tama rilalan na narakat calan na fungallahu subhanahu wa ta'ala seddi pak duangan matinulo ijama seddi pak duangan mananungan ijama yale khusus na yefak dungangi taniyang makadagampan na apalakna tapi annanungan na ifake fakdungange at tinulot na ifake fakdungange makasyaga egan na puli na inulungan numero sikdi salama linota salama akhirat ta makare guru tafandite iya na tu pak donga salama yasengi pak donga salama iya na miluki duk kalau sikdi kampung macewe toha yoloi mabela toha yoloi na ibaca ya fakdungange mende kiri motoro tak mende ri otota maka insyaallah napasalama ki ililiwali lo tak riwat tak tomotomalak bisila suratku yang kihadin yang kedua mabela kiri sisena italai mati mendada batuangan nah yeko angka tomatan reteng sinan nakan nastarok pacamana sinin na pembuluh darana capakan uku aja letu capak gemak nah maka narate amatiangan maka kita terhindar yang namanya penyakit yang seperti ini ya pe iya konarapi amatingange kematian dalam keadaan husnul khotimah makbarak ka amatingat ta na masiwi fungan la ta'ala amatingange ifutama si jukuta purani idiyo keluarga ta iwalun ifadaka ki iya sumpajangi ki ibawa ki rilalan na chonori na ki burue ya kumutama ni jukuta rilalan na galok ki burue yakotama ni juku tak rilalan na colorin na kiburu na paluangi si fungala ta'ala kiburu tak pada lebak luan na mata tak makita watun na tuo kirilino bahkan hara watak kaleta hara jukuta tama rilalan na narakat calan na fungallahu subhanahu wa ta'ala maka daki ang iropak dongan na maka rin nabita niga baca iyo fak dongan ngine maka de guru tafatasirre iya panabaca iya kupure masumpaja sunnah
ia panabaca ia kupura masuk pada sunnah purana makbesalan na angka milodoang sebelum makat dari ratu dengan nabaca ia pak dongange aga ia pak dongange la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan rabban wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka utama yang ia dapatkan diantaranya adalah mabela di sisina itulah mati mendadak. Jadi itu kata pula bu. Malampi-lampi tasa. Padahal ia kupura ya apalah mau puncuk. Ia kupura ya apalah mau puncuk. Namun magalampi na ia sedih akorang ia kuya pelak mau makan daging mau puncuk. Ulangi picicong. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan rabban wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tablah ni baik Pak. Kadang di jemaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napa ni Pak Bu irumilo isapa ye amatyangan nasabari husnul khatimah. Irumilo isapa amatyangan nasabari husnul khatimah. Makanya maka de guru tafandrite ikui pamadang itu weye ikumelo kimi te amatingan na capuri de cita perhatika ikumende galagana na capur lilana. Pak ikumelo itu mati tu ye musting kan na pasalang kege ero nang ipasalang pole ni omba si tapu-tapue maruto ni buluna arafah mati di dawae polo ni kalae mende galagae na cakoro lile ternyata ero nyawa ye ikumalala ni mapamule capakan ku aja letu capak gemet na tawe magai makare guru ta al imamu Imam Taghazali radhiyallahu an ia kumalalang nyawana tasedia rupa tau maka angka tu telu nunri mapisong nyawai untuk sakbiwi ikalai syahada ia kumalalang nyawana tasedia rupa tau angka telu paslan nunri lepa nyawai nawat ding ipa syahada jukue nawat dito ipa syahada nyawai kendoy monro yero telu paslan nomor sidi angke oko utue yang kedua angke oko posie yang ketiga mende oko di tiga roe. Makanya Nabi tak napuade ki umat na makadah yana angka tau ipamadang adap pikir do cili atanna lelengi wi kalimat la ilaha illallah nasaba man akhirul kalam la ilaha illallah dah halal jannah niga tau dicappa amatinganna na angka mo sabiwin nasabari syahada dah halal jannah jamina tamas suruga. Maka napalahiran ni nakibatwangan isitungan na guru tak patah sopo iya panawat di nama syahada juku tak sibawa nyawata iya kununri terlupas selang oko utu nyawai monro oko pusi nyawai monro mendek lori tiga roe nakada tawe mendek galagai na cakuro lile maka oko itu iya watuna nama syahada lahiran nah tanya bahwa syahadat na lahiran na nafake tapi emas syahadat to nyawana to motomalepi yang kihadir kenre monro syahadat na nyawai ia kumalau suni na pesak na tasedia rupa tau na mendrek galak-gana maka angkin itu maware kada nyawana masak bimakada huwa hiya betuangan nah dialah Allah Subhanahu wa taala nasabari syahada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Teman-teman lebih jemaah tasya yang dirahmati Allah, yang kedua ia kui pamadang itawe terperhatikan nih yana angka tau ipamada cappa amatingan na kita lawasi matan na mapusat linrona maka makare na bita amatin na nasabari husnul khatimah ya ku angka tau ipamadang na kita lawasi matan na mapusat linrona maka kematiannya dalam keadaan husnul khatimah magai nasaba iya ku yedu nyawana tasidi rupa taun ya ku angka ata yedu nyawana puli koyolona rupanna maka ia naro atas salamat tumotomalakbi yang kihadir magai nasabak mak dararari tepuk nari dalan na atinna na jami sinin na parintana fungan la ta'ala na niniri sinin na yinapisang kengenge maka termasuk tomatapuk ia koyet du nyawana poli o koyolona rupana
yaddo nyawana pole ko yaset na ulun na makasinina suro na fungan la ta'ala mapamuli ni Adam letu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam icabu nyawana ko yaset na ulun na tomotomalak bisila surat ko yang kihadir makaset di kalabihan na punay tomatapae ya kumelo imate ternyata dia mampu melihat nyawanya keluar tomotomalak di yang kihadir sedi kalabihan na punay tomatapae ya kumelo imate maka dia mampu melihat nyawanya keluar na ira masabari makita loyase matay tomotomalak bisila surat ko yang kihadir sinin na tomotomalak bi jamaah taksiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala napani maputana ki makada pikir carana ilulungang italae kematian dalam keadaan husnul khotimah pikir carana ilulungang amatin yang inasabari husnul khotimah nasabak namo ye mega waramparan na tawe namo matanda jabatan na tawe namo ang kapangkat na tawe masage na pagkalinungan na sukses mana sinin na wijawijan na tapi di ujung kematiannya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah mabela pole ko pamasina fungan la ta'ala maka yakin dan percaya iroye watue de sisa gaga gunana warang parata iro watue de sisa gaga gunana jabatange iro watue de sisa gaga gunana sinin na yakun nangange kecuali kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Sinin na tumakamalapi jamaah tansiyah yang dirahmati Allah maka ang kaya duwatan lupang kau kan napakurangi na binta ya kumelo kilulungan ni amatiyangan na sabari husnul khatimah batuangan na kinto kiji miloy dito linoy ikutan niya lo kirilino si wali na fungan la ta'ala na iya pawat disirunto kifuwagi iya kumasarap pinyawata na tubunta ia panawat disirunto fuwangi ia kumasarangi nyaway na tubuhay tumapamalat bisila surat ko yang kihadir maka nafuade guru tafandite makada ia kumelo kilolongan ni amatyangan nasabari deje tumapamalat yang kihadir magaloy ia kupura ki masumpaja magharibi masumpaja subuh ia kupura ki makberesalab biasa ki masikri na pakimin lodoan maka de guru tak ye kupura ki min lodot tabacin nasabari rabbana atina fid dunya hasanah letu capakna sebelum makat de tabacai bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim tabace ekkatallu pura tak masuk pada subuh tabaca tu ekkatallu aga gunana yewe pak dongangi aga alat bilanna ye pak dong salamae ye kumapamule mutamana magharibi letuk mumpak na pajarangi tak kumaja isak diri tengah beninna maja isak diri tengah sona naluru amati ngange jumukur ulama sapa ka isinin na guru tafandete maka da iya ilolongan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, angkaya supaya sunnah jarang ajama umat na nabita. Kegero supaya sunnah itlai supaya sunnah mutlak. Iya pa ijami supaya sunnah mutlak mabiasan na kukuki yulo na hijab Ismail. Payet biasa mende kita nama rajai maka di pembimbingi ko pun yulo na hijar Ismail ya de ko yulo na ka supaya sunnah mutlak ko dorakan ya na puramu ko supaya sunnah mutlak min doa maka seluruh doamu mesti diijabah dan dikabulkan oleh Allah maka napa guru ki nabi tarileun na kita mansinan akhirah maka da angkaye supaya sunnah mutlak ijamah riwan ni pituna ulangi o piye wan ni pituna ulangi na po ting ijamah imma ya pura pi masumpajan magharibi ijamai ya rega pura ki masumpajan isah siaga rakanna apa rakanna sisa beresan lepat capura agan yakna usalli sunnatal mutlaq arba rakaataini adaan lillahi ta'ala purata mak beresan engka ki masikri sibawa salawa mananungan tajama yewe supaya sunnah mutlaq apa rakanna riwan nipituna ulangi pemaliki mate ya kodi titi unrangnya di surga pamasina of Allah Ta'ala betungan na dena japi pak juga na tasedia rupa tau ya kodi memantuna ha nite unrang na di surga pamasina of Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi matinulu pa ya ijamah mananunga pa ijamah terutama okuan nipituna ulangi yang ketiga
ia kumatangangi ia pura masuk pada subuh biasa ia digagay jamah paangkaw ita tahu ia na pura masuk pada subuh bere jamah kumasigi na labira lo bola na mati pro mangaro ia panoto tatya siraene sebenarnya nateng yang gamate jamah makuri ia kota biasanya le tatajama iku pura ki masuk pada subuh tariwa lo pinga mati pro tapa bantungan na tapade ni jamay na sabak nateng minta magalo ya iya kumelo kita cakaru lusa di pakita mata taalaban ni akurat tatimpa akurangi tabate ya kuang kaya rate innallaha samiul basir lepang icinampo talatosi barakat na baco korangi tapak depe indo limat tak dua wali kuyuluna timutta tabacangi salawa ikatallu tasawula itu pun nama tak si terlalu cerita maka insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli. Ayo ya nampak buruangi guru tafandri tay. Magi ye upolong kuyewe nasabah saya sudah buktikan. Magai kaya jamaah ku mondok kubuluwatan. Ye na pura masuk pada subuh makunrei. Ye na pura masuk pada subuh nala ni akurat na mangaji ko yase bolana. Ye ku mangaji sakdan na patapula la bola ng kalinga suarana. Koda kadaka ada tu si gunata ye ku mangaji kinakadade ustad di sampi umika makiap pala. Engka pandi tapahangi maka daya namatangangi mangaji engka ayat tarati innallaha samiul basir lepang cinamput tale barakat nah tapak depe dua wali indo di mata kuyuluna timui tabacangi salawat tasawla itu pun nama tata sitoruro cerita ternyata mananungan ajaman itu motor tayi di waktu amatingan na nasabak nakanay infeksi usus nakanay kasi infeksi usus narapi amatingan na iya sendiri yenitay detik-detik kematiannya dia naik paham maka dengan dia pegalak gana tahu na cakur dilana di semana mo parupa ye wijawijan bahkan alam ku wijawijan nama kadayani ye weyani ye bali bola na ang kapula ni say makadayani ye padahal ye kumelo ni ye mati tahu ye dia na tugaga peringarah tita gari tahu ye kumelo ye mati ang kanila langi kalima syahada na dia panisapo mati nasubak magkurang ni peringaran na di na nasituyo akalangi si bawa ati ondorojin na italai ye kumelo irate amatingin lanya peringaran ito motomalapi yang kehadir di na kita fakita matay namuni halala matay di na keguna paring kalingay namuni hamakdapi kiri daw cili atong na lalangi kalima la ilaha illallah tapi di ujung kematiannya maka tanja peringaran na menregalagana manlulisun na pasana uite ye makdandra lilana wali kalimah la ilaha illallah yaitu na labat na tumotomalak di sila surat ko yang kihadid ternyata luar biasa ye napak burangi guru tafandrite ye kiko ang kamuki makamalakang ye ko ang kamuki mali akbatirang ifakin man nanungang akatungan linota maka insya Allah musti ilulong barakat na si